Unsa man? Papalita ko kuhan kape. Unsa na kape? Kanang 3 in 1? Ay dili kanarang kuhan stick. Nga naman? Gusto mo na kong stick tuwan? Ayo. Unsa man? Kita ra ko bubblegum. Unsa na bubble gum? Kanang magdugay ang tamis. Dili kay sa sugod lang. Guwapas tindira. Ayo. Unsa man? Igo pa. Naman sukal. Unsa na asukal? Kanang puti day. Kay tunhay. Kay nakatabang namang gud among relasyon. Gusto na ko balikon ang among tamis nga kagahapon.